kayo? Sinahang itag kwarta? Gusto ka makakwarta? Gusto. Iwa jud kay kwarta ba? Kita kan managay kay magian nga kanding dalas balay. Ako'y bala nimo mabayad kay mahal pang kayong kanding ug mamalit pa karon. Birthday sa akong anak rong Lunes ba niya, wa pa ihawon. Sakto kay wala si Jimmy tuwa dito sa buka nang basta na kay kanding Oh. ya makitaan pa anak. Kaya nimo mangawat. Kaya na. Ikaw pa nga kakawatan nimo. Kana basta na kay wa kay laing kanding makitaan diha dalas balay dayon ha. Oh. Ako lay bala nimo. Tabot ito. Oh. Kawat ni duhudong no. Taon na ako to. Akan ni. Naghanag makanding diri. Asa kung pilion na niya kaning humok-humok para gwapong kilawin. Ulit gahi. Kani. Kay bata-bata pa ni murag humok pa ni kilawin ni. Dali ra marata ang kaldiritas ani. Lami po nito pait ba. Me ayo ko ani ha. Ihaw karon me. Dire me. Me. Dali ko sa Bukakan na di mo eh. Apa kung ganding? Wala tuod na tulos kami ha. Hoy, akong ganding, asan mo dalon? So, kumusta mga Mr. Atang de ano? So, mag-shoutout meron kay namin i-shoutout no. So, although dili na mo ma-shoutout tanan kay among i-shoutout ron kaniyo. So, daghan no. Ang dili ma-shoutout karon sa sunod na pod nga video. So, kanina shoutout na ko dire no. Dili na pod nina ko ma-shoutout. Ang shoutout na mo kato na pong wala na shoutout. So, paminawa lang ninyo no, basi na-appeal mo dire. So, Permiro, shout out kay Cheryl Ligaspi, na sa Manila karon si Cheryl Ligaspi, shout out diyan no. Then ikaduha kay Tita Mumay nasa Taiwan. So subscribe niyo si Tita Mumay no. Nasa Taiwan, grabe ni siya mo TikTok. Perti kasi sigud ni Tita Mumay. Then kay Ken X Roxine from General Santos City. Then kay Dave TV, shout out, subscribe niyo si Dave TV. Then kay Rapi Espirito from Davao del Norte, Davao Oriental, Katiil. Then kay Metal Warrior, kay Richard from Davao City. Then kay Joshua Aying from Bohol. Then kay Mark Jason Rutano from Iligan. Then Cesar Chishin from Leyte. Then kay Scott Erpig, shout out no. Then kay Erwin Esma, shout out to Esma family, Bicamon family from Antipolo City. Then Barliso family from Tagum City, so shout out sa mga taga Tagum. Then kay Shakam, shout out siya kay Shakam X Battalion no, kay Jamie Indayon Morales, Marahan Marilog, so shout out no. Then kay Randy Hortel from Kuwait, so shout out sa na mga fans na to, just Kuwait no, daghan ni sila. So kay Florante Ando, shout out kay Ruel Guard Lito from Iloilo, shout out din. Then kay Diablo Squad Muntikao, Misamis Oriental, taga Misamis, shout out sa mga taga Misamis. Tubi Dumabok from Libungan North Cotabato. Then kay Banwagan Suroy Suroy,
ay Bunbantoy Soroy. And shout out din kay Francis Bargula, pang Ma'am Ka North Comedy Boy, then kay Larry Mark and Happy Peel Vlog. Then kay Berto Burdagol from Pamungasinan, shout out. Then kay Junel Silagan from Bagangka, Davao Oriental. Then kay Nelpa Adolfo, shout out. Kay Marigold Ipulan and Jake Samon, Alboy TV. Then kay Larry Mark Ariglado, Jericho CP, shout out. Then kay Windel James Motagas from Sambuanga, Sibugay. And then kay Dave Dalondonan, so shout out kayo. So why tingog-tingog akong kauban kay ako ra daw iyang pabasahon. Shout out nimo dong, kinsa mi shout out dong? Mama nimo? Shout out daw yung mama niya sa Manila no, sa Tilinlin. So dago na si Dodong Tino. Shout out din kay Kuan Cheryl Ligaspi ay amiga na ko nga taga Kinuskusan, nindot kini iyang mga vlog kay pagkaon about guitar na yung kay makatulong. So shout out ninyo si shout out, subscribe niyo si Cherry si Kuya dahil dili Cherry Ligaspi, Cherry si Kuya, subscribe niyo. So kada lang no, God bless and thank you. Ang uban wala na shout out sa sunod na po na. Thank you kayo, more power and God bless. Kating bahuag utot mo do. Numutot buday ko taka. Nagkakagot ba?